салом алейкум тамошобинони азиз, шумо дар канали Like TGK қарор доред. бо шумо ҳастам мисли ҳамеша Ноҳид ва дар бораи омадан ба Англия хостем барои шумо маълумот додем, барое ки дар комментария ҳамаи шуморо мо ҷавоб дода наметавонем, бахшиши зиёд, барое ки кор бисёр дигар ҳамаи шуморо отдельни ответ дода наметавонем. Бародарони азиз, барои ин узр мепурсем ва хостем як видео дар бораи омадан. Гуфтанд ки анкетаро аз куҷо пур кунем, чӣ хеле кунем. Баъзе одам вообще намедонад ки анкеташ чие. برای میخواهیم که درباره امی تема با شما کمتر معلومات میتیم. برادران عزیز، اول سر میکنیم انکتا پر کردن. برادران عزیز، سیلکا شما در تای کامنتاریا میمونم، در تای ویدیو میمونم، نصیب باشه در اومده چریزمی پر کنید میشود. اول نشون میتیم، بعد پس ای نشون دادن نصیب باشه خیلی که ما نشون میتیم در روی اکران. حاضر برادران عزیز، شما ای روی همین استاپ کرده پر کنید میشود. вообще خب بعد درباره اومدن خودم گپ میزنم. مقصد ما خیلی خدمت پر کردم، به همینجا اومدم رسیدم، امیره به شما نشون میدم. از بالای همین گرفته رو بردار کنید، نویسین دیگه، اگه جای مشکلیش نیست. رفتیم سر میکنیم. در گوگل میداریم برادران عزیز، اینا بالا کلون نوشته اگری تیره حرفی ه حرفی ر، همیشه اگری چت برادران عزیز در آسیا باشی، این هم خیلی نشون میده. کار نمیکنند دیگه. وایرق‌ها را بالا میجقی، چخیل در بالا نشون دادگی دیگه. دولت‌ها را مقصد میجقی، نه انگلیس را میجقی نشون میده. دی سایت وجه کار میکنه. قرقیزستان هم میجقی کار میکنه. برادران عزیز، میداریم برادران. نه سه نقطه دستی راست ضعیفکا پودت ضعیفکا را میجقیم برادران عزیز. آن اینجا ضعیفکا را ولی پر میکنیم نصیب باشه. بالا دا مینویسیم نام، مثلا مینویسیم نام خطاب نویس برادران عزیز. تاگیش دا اگر او چیستا داشته باشی، او چیستا فامیلیا، تاگیش دا دات راجدینات مینویسی. اینجا مقصد پول تا مینویسی، مقصد مردی و زنیش مینویسی. دولت انتخاب میکنی برادران عزیز. گده ولی کوبریتان را انتخاب میکنیم. نه الکترون پشت اخنون برادران عزیز مینویسین. نمره تلفن تون مینویسین. تاگیش دانی با پفتور با نمره تلفن تون مینویسین. دال شیشه میجقیم ند میکنیم برادران عزیز. اینا چخیل که نوشته اواسیس تکوی امیرا ند میکنیم. خیلی کایما کاگی هم خیلی برادر من نشون دادم نت، ایش هم نت برادران عزیز. ها تاگیر یاد پاتویرجای اینفورماسیا را میجقیم برادران عزیز. در الکترون پشتا میداریم برادران عزیز. سابشین میاد کدای. این همین کد اومدگی خیلی که دنمی کد دیدین شما. همین کد میزنیم. این لینک آن را زیر میکنیم برادران. همین کد و پارولا لوگین پارولا دنمی جا میزنیم. سایت ما هویشید برادران در اومدیم. خب اینا даром این برادران عزیز، بالا در نوشتگی که ваши друзья قطعی یگان دوست رفیق رفتنی باشی، دا میکنی نامش مینویسی برادران عزیز. اگر خود توقع باشی ند میکنی، چند ماهی راکی باشی نوشتگی که ایما بر وقت نوشتگی برادران 6 ماه مینویسی. نه یک با 3 میسج نوشتگی نوشتگی، نه شما یک با 6 3 با 6 بکنی برادران عزیز. تاگیش نوشتگی خیلی کمی نوشتگی دا کنی، بعد کدوم زبانو را میدونی همینجا ویبرات کنی برادران عزیز. свободно обучаюсь همیشه بجق. بعد تا نوشتگی که پاتویرجدای نه چطورتی شگ چهارم شگ دا میریم برادران عزیز. اوزی سیم شگ تو 12 شگ میریم برادران. تورگیش دا برادران چهارم شگ دا بنویسین دا، برای که کاری کالخوز همه کاری کالخوز میامجا کارو همی обычный کارو دهقانی میا کاروچی. بعد ویبرات کنی کدوم کارا میفوراتون میکنین. خام نیمشه ویبرات کنه اوجا نوشتگی که упаковка сбор یک دو сбор фрукт фалон هم любой вибрат میشه. بعد تاگیش در نت بک ви работали в другом страна. Да, кадом страна иде кор каги да бак нет к. Короче, خیلی که ما پر کاگی ما خدمت برادران با شما نشون دادم. خیجا بو قد قامت پیش پرسیدگی 165 با 182 خیر میدروین خودتون قد قامتون میگن. تاگیش نه کی والسی دای کمیتونی میتونم. короче давай период тай тара меҷқем продолжать на 5 шаг. панҷум шаг да меҷқем мерем. короче панҷум шаг да ки омадем ҳамаи амира ранги ма нед мекунем то тара нед када мерем. баъд иҷа навиштагие ки мне помогли заполнять это заявление. ишанео тагиша галочка мемонем. баъд продолжать шашум шаг да мерем. шашум шаг мегзарем. дар шашум шаг якм менависем паспорти тоҷикитона рақамоша. بعد کای پاسپورت پلوچت کردین همون چیسلا رو مینویسین. سومگیش در چیسلای بودچاویش هم مینویسین. اگه کجای پلوچت کردین مقصد در تای پاسپورتون نوشته دیا این دوشنبه کجای باشم خیلی همونش هم مینویسین. بعد 1 2 3 4 پنجمگیش در زاگرام پاسپورتون همون خیلی رنگ هم توجیکی مینویسین رقمش. چیسلای دهمگیش در چیسلای پلوچت کردنتونه. بعد تاگیش در چیسلای بودچاویش
амишани якҷои получат кардамшон амуша ба Таҷикистана национальности Таҷикистан менависем, страна проживания рождения Таҷикистан, баъд кҷои боша мақсад кҷои боши амуша аму шаҳра менависӣ, дата рожденията менависӣ, соли таваллуда тагиш да адресотуна менависен, адресои хонатун. Агар дар Москва зиндагӣ дар Москва бошин дами момент ҳамо регистратсиятуна мебинен, ҳамо адресора менависен, баъд поштови индекс дар пошта менависен, ҳамо кӯчатуна менависен, баъд менависен ки номи кӯчатуна, баъд менависен ки поштови индексша, ҳамо рақамоша мегирен, дар ҳамҷа менависен, странара Россия интихоб мекунен. баъд дар тагиш бародарони азиз иҷа барои ягон рӯзи мабодо ки шумо ягон кор нашава, барои ҳамин ягон дан ягон наздиктон иҷа дар корае ки мақсад ном фамилияша бинависӣ ё зангза битонам барои ягон рӯзи мабодо номрои телефонша менависӣ, иҷа интихоб мекунӣ братта коин боша мақсад дар Россия боши мақсад Россияро интихоб ку, дар Екатеринбург интихоб ку, ранги ҳамин хеле ма кагем тагиша нет ки продолжать на 6-й шаг 7-м ҳада мегзарем, 7 таги ки ҷиқиди сразу 11 мегзарӣ. дар 11-м шаки гузаштем, амиҷа навишта ма чихели кагем ҳам сета нет кагем, ами ҳама эмра ранги ма вори сета нет кинен, абдурен нет кинен, продолжать кинен, бо дальше мерем 12-м мегзарем. ҳай 12-амаш бародарон муҳимай. Навиштаги болои болодаки загрузид фото ви сможете, мақсади тана ягон деволи сафеди тозада мести, сурати селфи тоза шурӯ мегирӣ, ранги ҳам паспорти сурат мегирӣ, демгиш да загрузите копия паспорта загранпаспорта шурӯ сурат мегирӣ. бародарони азиз мемони сеюмгиш дахай мумкин аст тагиша навиштагие ки загрузите копия справка несудимости мера ҳамо отдели ҳамо районтонай шаҳртонай мера як справкаи несудимости мегӯм метанад. бародарони азиз мегирен суратш мегирен шурӯ данаи таги мепартоен тайта да навиштагие ки я подтверждаю ҳамира галочка мемонем, ба тагира меҷиқем. кори мо тамом. заявкара ждат мекунем ки кай дар WhatsApp мон ответ метаҳанд. во дар WhatsApp чун баъд менависанд. хоб бародарони азиз чихеле ки шумо дар рӯи экран дидед ва аз рӯи ҳамин пур кунед мешавад. хоб ваде ки мо костномера гирифтем бародарони азиз, виза да силка равон кардан ҳамун группа боз кадоме вая костномер равон мекунад тай ҳамун костномер да боз силкара зер мекунӣ медарои анкета боз пур мекунӣ, барои виза пур мекунӣ. бародарони азиз анкетаро пур мекунӣ. ман инро сабт карда будам, аммо намедонам вақт бисёр мерафт, аз сабаби амин дигар завқ пайдо намешид ки ҳама ира адели ма видео кунам. бародарони азиз записи экран кунам, тамоман барои шумо нишон будам осони кора. барои ҳамин ман худам ду бор пур кардам, як бор пур кардам, як одами дигар барои ман пур кард. ахир да омадем провер сума споридем $324 будам, хеле буд супоридем, проверка мекунем, як рақами паспорт нодор кам аст, короче бо админит кардем бо айсар. фақат ба визаи Тоҷикистон метавонӣ $324 чанд долларе аст биспорӣ, баъд бо суми вай мегирад 56 фунти дига ё чанд фунти дига барои ана доставкаш мегирад. ҳамагӣ аюдам рафт ростига бародарони азиз. хоб ҳудуди ҳами шумо расчёти 90-95 ҳазор то 100 ҳазора бигирен, 100 000 рубл бародарони азиз, кадоме ки омадани расчёти ҳами қадар сума бигирен шумо то ҳамиҷара ман худам то ҳамиҷара як солу як моҳ қарибам хеле ждат кам саршави анкета пур кардан то ҳамиҷа расидан як солу як моҳ қарибам хеле гузаштаги ё зиёд гузашта ё кам ҳам хеле гузаштага 192 000 рубл то намиҷара расход кардем бародарони азиз. визада ма дар душанбе спордам, дар Екатеринбург собеседование гузаштам. ана аввал биё якта ба якта бигӯем ки шумо раш кардем бародарони азиз. телефон мекунанд, кадоме ки урусиро бо ма савол доданд ки урусиро намедонам чӣ хел мекунем. телефон мекунанд, уруси қати мегӯяд ки номи насаб фамилия отчество ҳамаро нақл мекунем, ман фалончи хоб мега ки ай куҷо анкета пур кардем. ман гуфтам ки ай Россия пур карда нашуд, ана через боло да чиё ай вайрақои давлато аз мақсад масалан Россия, Англия, Қазоқистон, баъд Қирғизистон. ман Англия чира Болгария вибрат кардам, через вай даромадам, тонистам чилик дар экран ба шумо нишон додам. гуфт ки ту VPN қа пур кардӣ. ман гуфтам ки не VPN пур накардам, ман ки як ба ёдам зад, гуфтам ки амхеле ман даромадам шид. гуфт ки ту хай зур кадай мешава короче.
خب بعد سوال داد بردوار گفت کور کاگی تا بردوار بعد یکم خیلی سوالا رو رش کرد. ما گفتم که گوش کن، من خیلی خودم بچه قشلوقم کارچین بچه قشلوق خیلی هم دیقونی را میکنم. من هم خیلی بچه‌ام که بچه قشلوق همه کارا میکنم دیگه. این قنیگو کرد گفت که خیلی فهمو دیگه اگه اون سوال نداد گفت که خیلی الکترون پشت تا بگو کو. بعد الکترون پشت ما گفتم فلان 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 فلان. گفت که توغری خیلی تو میتونی گفت که با کدوم را گفت تیاری که ما تو را روانت کنیم. ما گفتم که پس ای سال نو کدوم ماهش باشه. گفت که خیلی ماه مرد کاروچی. گفتم که میشه ما فرق نداره ماه مرد. گفتم بعد گفت که روزی 23 یعنی 5 نوامبر ما 23 سپوریده بودم. 23 دین چی را تلفنی قدی واتساپ قدی. بعد گفت که ما سیلکا روان میکنم وقت بگی فقط екатеринбург 5-6 ноябр 4-5 ноябр дар екатеринбург дигаш қазоқистон меша битуни усвет кунӣ агар биёина. ма гуфтам ки меша мара фарқ надора. рафтем екатеринбург рӯзи 5 ноябр споридем. рафтем дромадем ки бачаҳо ма 1-2 соат пеш рафтам. соати 1 абед буд. рафтам расидам гуфт ки хай биё қатъи ҳамин бидро пешакӣ биспор бизабра гуфт. ма споридам гузаштам барафтам. баъд пас ҳами сабисе дивани як ҳафта пас гуфт ки косномер меояд. косномера кароҷи 2 моҳ ждат кардем. ин оз ма бо дар комментариҳо савол додагиам ки мо споридагием косномер наёмена 2 моҳ шид. ай марани ҳам хеле буд. косномера ма 2 моҳ ждат кардам. 2 моҳ ждат кардам. баъд яке омад. ма ҳами полна хеле сарпарад вайрон меша. ҳами чиз поли фаромӯш мекунӣ. баъд яке меояд. бародарони азиз омада косномер сразу визада споридем. чӣ хеле гуфтам 2 бор споридем. як бор платит кардам ки чӣ кардам ошибка қадипар кардам номрои паспорта не то кардам. бо восстановит кардем. шота 28 рӯз пас гуфт мегзара дига намедонам бача да гузашт нагузашт иша ман намедонам. бо айсар споридем. бо ҳам бачара бо гуфтам ки бо айсар биспор. бо айсар бечора спорид хай зинда боша ёрдам кардан. ҳам бачаҳои ҳами англия бачаҳои хидмананохӣ бачаҳои тоҷик хидмананохӣ. хуб споридем дар чи шаҳри душанбеда споридем дар ҳудуди 20 мегум 14-15 рӯз ҳамин 2 ҳафта да бигем виза тайёр шуд. бародарони азиз хуш омадед. хай пуш шохид видеоро давом битум охи. дар душанбе споридем бародарони азиз. дар ҳудуди 2 ҳафта тайёр шуд. омадем билет гирифтем. гуфтанд ки ту да обратно билет бигирем. аввал брон кардем. брон қабул нашид. гуфт ки бронтон намешава карочи обратнатон бронтон намешава бихарем. гуфт карочи харидем 800 чанд фунти да сомонӣ да харидем обратнаша. айсша ба лондона ана 39000 наме чанд хат қариб 40000 аст. 40000 бигирем мешава. 40000 билет харидем бародарони азиз. баъд омадем ӯзбекистон як шаби истодем. саҳар барвақт хестем. самолёта шиштем. боининг буд пичи буд бало буд баттар буд. омадем аэропорти хитров лондон бародарони азиз. баъд аэропорт фирма автобус равон кард. намедонам як 30 чанд нафар будем. баъзеш духтаро бачаҳои вай буд қазоқистон буд бародарон. омадем автобус қади дар фирма ними шаб дахайр расидем. ай лондон где-то як 3-3.5 соата раҳай. омадем расидем дар фирма 1 соати кори 10 фунт 42 пенсия бародарон. ҳами ҳар рӯзи кори чӣ хел бугум дар як ҳафта 6 рӯз кор мекунӣ. як рӯз дам мегирӣ. хел нестае ки мақсад ҳама 6 рӯза падриядам хеле кор кунӣ бурай. хеле мумкин нестае. 6 рӯз кор мекунӣ. як рӯз дам. агар 7 рӯз кор кунӣ ҳафта якум мо 7 рӯз кор кардем. 2 рӯзи дига дар ҳафтаи дига моро дам дод. яъне ки як рӯз 7 рӯз як ҳафташ 7 рӯзи кори як ҳафтаи дига 5 рӯзи кори. дар як ҳафта 6 рӯз кор мекунӣ. як рӯз дам мегирӣ. рӯзои ҷамъа гуфтан сешанбе ҳар хел гуфтан не ки мора рӯзи сешанбе ё чоршанбе буд ҳафтаумра дода будан. як ҳафтада ҳафтаам пурра ки сел корам свежи силақати кор кардем. 500 акбо айма камтара кай 523 фунт ам хеле гирифтам. ғайри ҳамун расходои налог палога гирифтагиш суми наи караванода 55 фунт мети бародарон. свети дрон комнатаи худат платния ҳисоби хитай ана калидор бесплатна хай дар калидор бо чи ай
ҷомашӯи да сум метӣ, свети берун да сум наметӣ, карта метад. Ина намиҷа карта, инҷа карта агар 5 фунт 30 пенс дора, ҳамин расходчи мерай, баъд бо карта мета сум чӣ мекунӣ, заправкаш мекунӣ, миёи бародарон. хоб ин хеле намешавад ки подряд ҳар рӯз кор кунӣ, яъне ки ай соати 7 меброем, примерно ай соати 7 меброем то соатҳои бо 2 рӯз короткий ден метавам, фақат рӯзои шанбе якшанбе ҳам хеле меғалтам, монда намедонам аввал чӣ хеле баъд чӣ хеле мешавад, уша намедонам. ҳамин чӣ хеле ки ма ай хидмон кор кисим аям гуфтесам бародарон. хоб то соати 2 кор мекунем, то 14 тоис 14 15 16 баъзе вақт 17, фаҳмидӣ, баъзе вақт 17 ва 30 ҳам хеле кор мекунем. Кадоме ки уборка да номша навиштагӣ бошад, номи ман нестае ку, аммо бо метавонад ки то соати масалан соати 4 биромадем то 5 бо уборка кунанд, 3 биромадем то 4 уборка, 1 соат дига уборка мекунанд. хоб ҳамин хел чӣ бо чишмон бародарони азиз ки нагуфта бошам, питани ай хитай ҳамин ҷои хов мети 55 фунт питан мети. ина мо ай 18ҳам ай 19ҳам омадем то ин рӯза, имрӯз 11ҳам, то ин рӯза 130 фунт чӣ расход кардем питани. хай то 18ҳам ҳам як моҳи прам 150 фунт расчототона бигирин да, 130 40 50 ҳам 50 бош хай зиёдтӣ мемонад. ҳамин хел бародарони азиз, кадоме ки агар ягон саволи дига боша, анкетара олиам нафаҳмида боша бародарони азиз, хай мо метавонем ки мақсад кам ёрдам тем дар комментариё бинависен. хоб видеора лайк мемонем, поделиса мекунем, тай 200 000 подписчикаи бародарони азиз ҳаракат кунем, 200 кунем, бо видеои нави мора поддержкаи шуморо интизорем. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад.